For the first time o se ingai se tala la observa ai ngo se inga ngo le tulanga se ipine fa ma na tuli le nei ole manino sa no nga na sa no ye le fionga ri pa mia o te le to italia ina o to inia u fa tala noanga ma fa kala ngoanga o mingiska ma ole ata pena fo i se pepa ave ka peneta e fa ma wina i le tulanga le ai se sile sa mo mele o kusima fa mea what ban la go ele palmia from covering government events and activities. Okay, for events and activities, it's a press conference. Okay, kira ko de se mai bele nga bele am kanga. A makal par po mo kuri kuskala. Me lega fa kuso ya ko kus fa le ko kala. Wala ga ese ke lo kala te milo sai solo. Fe milo sai ese fa liwinga ese mo venga e mo al kala sao. Solo mo ma super kusinga ko kala solo. Ya ama ngai ara kulinga le kuli e palmia e la observa. Fai ma o inga aba le ka kulia kwa foi ko kusumani skala me la vakas. Ko ke no ko kulia al palmia. Nga kwa fai de sikusi fa sa uno la observa. Aba foi ese la maior que eu faço taile até o abel. Ala nga ngo fala share for the first time o sharing ai. Se tala la observa. Ai ngo sharing ngo le tulanga se ipine fa ma. Na tuli le nei. Ole manino sa no nga na sa no ye le fionga ri pa mia o te le to italia ina o to inia u fa tala noanga ma fa kala ngoanga o mingiska ma ole ata pena fo i se pepa ave ka peneta e fa ma wina i le tulanga le ai se sile sa mo mele o kusima fa mea what ban la go ele palmia from covering government events and activities. Okay, for events and activities, it's a press conference. Nena renga ngai par mia kurio ko. Ore se ko pa winga ngombe. Alongo winga a tango tu mo ma na tama matina ma tu ko so le foringa mai wo fasa e o ai mo o sisinga fua. O por kala me fai ngalo ko malo. Ia kauvanga kausala. Kauvanga kausala ku ngava. Ko so ingale fa ka kau mai fa mai wa fa sa ila ko. Ai se o le fatwa o mandeia na sau no pa. Nga sau se pe fa penga. Nga fa sangi me fa penga. Au te fai atu so le o le matu. Wa i me ke fa ko ya. Ka ni na kulje. Ia marfa alo lava o la o ko ngo fo ni. Ke o ko man ku ar kulinga fo ku le pa mali mo ya. Ia mar kulinga fo yo sumanga ia. Ka mi fo. O ba pe alo ma fo fo. Yo ba ku ya mo le le o la ku ore ngo fo ngai o fa lo alo. Ai tasila le tanga tano va ye ton le sa awai. Kasila le me milo le ka ka wa pe ta fu sa lo fa lo ngo tunga tanga tale o le mai tai foi le foi sa le sa tu stala le ia ngangoma le lo pe ia le sa tasi le a fai tala mi milo le nga fai ioi le la o tuli wa lu ese male no fanga sa ale manino yo upu na sau no le la nanu tango foi fai la post lunga I'm quoting word by word okay le ko e kadia inga le observer in ya u fa tala noanga ia fa penga foi la mingiska ele ma se sa nga fa pe mai wa sa o ko nga ko yo isisi nga me foi ele fa to te ele ele o nga ma fa nga ko wo ya ale official palmia ma le fonga palmia ya la il fa karkara nga face to face ka po yo ko ia ma na mingiska ma pa nga o me nga kiria ale fo wa me o ele ku si la article ma e fa mai wo fa sa o to me events ma activities. Ai se me aneli ata wa itato fa pe or me milo upu ai lo pole le mala ma pe. Ora si me nga le mama. Fa tu foi. Le mama. Milo. I think ole le tita le me milo. Ai ba fo me le mala mo kuskala. Fa tu e me ane o tato sa pe fa pe ola me ka ngo fi me milo. Ai pole me ora vai lava. Fa tu foi. Le si milo kala
ma lo si le ke lo vai ki o mai nga wa si nga mi lo kala esa foi ka pai mai pe anga ia ai e fa tu la uta ia wale winga na lo fa tu nga fa ku la ia sia ai sila auto ai materi toi me i merka kada usa ngo ia ili at walanga na ia na post na fa ilunga ia walanga ma fa nga se o ma wala fa ka ma ia o le me ale no fa no o le tango ta usa o mai pi na sa tia i fu ale para ai para na sa tia i fu ale o na inisi media i fa fo ele o fa ia fu ela to le mea ma le o fa so im ta upuni a wale ka ngo ta usa o mai ma fa mai sa ai si mato mai mo il mele lena le ua sa malai ma fa pi ile luar fa i rumor observer asira sila nei le fa tamali i le sunga le pale mia ma fa ngonga sa ngonga le to ese mai kai mi le kuli so oi kule pale observer fai o kengia le anga oi ko observer o kakare anga le ia la laule male ai e uia i se tūlanga fo i le wata oto i aile whai unga. Ai sa whaia ile hawa whata ma le ngana whata mali. Ma le awala di tau. Ia oi fo i la songa ongosa ia ko wa mio. Tusi tau tala pepelo, tau tala le sa walanga le osa unga mai le fionga le pare mia. Ele i kupusa ngā whonga kanga mga kua le ke leo re ngā atikoro ngā ofai. ai le mas fa ko esen foi le se fa ko esen ngang fai ingo umanga fa sao ele mas fa ko esen ngang foi lo no winga ya tangia mai ola to mafofo pero sa no anga le fionga lipan bia e foringa mai o mau lunga te leo to mafofo lo winga mai fo e foringa mai e ko ke puli a oko ai ko ke lifia fa ko ese ngi mese ko ke fai e al paula le o me tupu o le tura i loa malu ese atu mal potu ai si fa nga solo fa tel no ai ka fa ko le ko fa bri arko o ke longa o la bango le ko kuri fa ko ese le pa mia io ar kuri fa ma inga na fa ma inga ai ro kuri ko ar ko fa bri si messe ese vai fa ko ar ese ngeia kwa ai alu fa mai le tala le article wa fa asale observe my activities and events since when ongi activities me lali kaka kongwala o to vai tu tanga to tu fa camera kaka kongwala iyo tanga to le usa vali ai kaka na la va oh isole ai la so fa la o e pe ai ro rio e ka producer mi sa o ai ko nga sa o Marietta o Marietta o tanga talia wale vana na fainga ruanga o kenga fainga ruanga le anga ngoma iyo ale lope ai tasira tanga ta ese fo ile matua fai article mato tia nga il fainga malo iyo ia sau mai o ile lope makua i ka le anga fei ka ngumer kasir fast ai sau ka dia ko observer ia apolo le observer mo ko inga kuskala ia de rato te vai tu ile la ale na la ayan nifaf so le ai ka kari dis ka mai ka kari pela mars ke ko ke ni anga le ka ba se ko fonga la kala ina ko ai le ia tu le tanga tale misama tu tanga tale na la ai fo so le ye de si e de si o tanga tapi e tino esse foi dire ka kai ya e pikingo ese ko kingo ese ila ma me e fai ka e kuskusi ka kangi ya se mo to su e mai o di ia le po ile ia le a ole o na su afale na Marietta ila lio there you go o nga ko ngwa Marietta ila lio le su fosi o si ma finele ia posi tu si tala le okay na pe mo ke vai ko lo Marietta le fai ariko le ariko no so mangi ya ainga kusi me se si nga ma ayo se singa na ko ru la ma mai ia uyo lea la tata tonu wale vai tu e vega fa slow motion foi le lankuru ia vai ka fa si fa va velia isias o ai so ala ula ia na ai so ala ula ia la wa o le si vai sei fa kula ka kala ia o le
o le tūlanga foi lele ke rore si me waka unga whai e kako o kuskale sama. Ka uwhesika ko challenge. Sa wa. So le ke whakori o kingo kuskala risori. Dei ke rore mea nengo popuri. Langa eva ele anga e unga mare anga i mali. Whakuwhanga le mama ia rifi waranga i oi runga i rifi. Ke rore si mea manga i ka unga whai maka au whirifi. Ai fasa vali skip. O vai tori isoleri tauna tautua na foi vai kasile me sa were kala sa pe ro koika wa sela wa era sa me i kala ka sela vai lu a sela vai lu va por kuri wa ki Seurore a tikor pe ro ko ma i fengor a tikor ma ke mo pa la ko inga le kuli la pseva ma se sia ka foi ko kuli ma ke la ko ole winga le tau foi atu o tu singa la ka ke nga lenga e o va tu ma o foi melang fa sia se ma va ko ma se ia po ma ua pele o ma ua which is ma ke mau ki ngore le o ma ua la fa ka mai wa le ya se o karango o siri nga sa mala ku ma fa manino ile tunu me tu puto no fa msino Afama ya, fama sa wanga raka. Fama se fa in ba acknowledge ku ka ya fe ko ka news, pe for nga bai ale la ko le ka news. Ai o fa afian ka ua langi. Fa afian ka ua apulu. Saudi Media Watch. Fa afian ka ua observer. Fa afian ka ua ia ame sene le lua ame sene. Ai ka le ka ua ia. Ya? Ai ka le ka ua ia. Ai se me ka ki o fia ka ua. Wa le ma ka ia se ka ke le ma ka mi ko nga Facebook fa pe. Ku so me fa Facebook ki se mangai. Ele me fa news. Ia me se me fa mer ka va. Era ku pe ka va nga ka le la homus le ni news ina. Foka ka ba ko ku le me mo fa lo fisa mo len fa Australia. Foka ka ba ko le ku le me mo mi ka ma. Ia la sau mo me le sau ya ka. Nana me la ka foka mo se me fa le fa me la office. Ai nana to fa yatu. Ole a so fuati nga mai lona loto. Ona ole tali tonu wina tangata o ta report. Tali tonu wina mato tele le tunu. Ola me la te wati nga ai fu lo loto. Ai ole ana ma ua me ma ke fia ka ua ko i fu o e ka acknowledge tu pe afa pe o tua na o lo fai mai acknowledge. Ona me la acknowledge i fu ole ma ke acknowledge nga istangata ole nga lu mau te nga lu e fatasi ma mau mai ia. Ia ma ua sources. Ole ale le ngata ilea ole matou company le stala Samoa. O a umo fu ila fai unga ma matulanga e ta auto ye fai unga fa msinonga. Ona me la la matou le mau. Ma ka resources e lo ke le mau ngala ka resources. Lana em vain ka ko fa kasira ko umai e ka fai misinga ka la kikia. A ka ke le fa mo ya la ko. Lena tonu avele winga na lata. Fatu wale focus nga ia a fai olona vala awina. O ia ti fai mai ia so tanga radio ale to lolita o le radio Samoa nei. Stay oi loud lane, swim oi loud lane. Ioi, ma e ka mo ai oi loud lane. Ai a fai ua tele ina upu ai oi le tunu. Ere o ma wanga e fa so so da ku o fai kala ya oi. Ai ole ale me la te I fu e fai mai e te tau ona mātono no fo tu tonu o le wham. O iai angi kūla whongo e whasainga. Those are public informations. Those are public informations. O I le whamsingonga mātou. Se whatula utara le media. Mai na wasa nga ka kusikala umai le Samoa Times. O I le courthouse mātou I marukau. E kere ka waru ke sa fa ile so ako mama I mau fuoro kai mi ako ai ke aru o ke ngofo ke fai ka kala ingi ke longi cases. As long as you are a registered company media e te watua e te alu le vaenga leo I manuka ko e al vaenga ko e mai ai me o e release mai ai outcomes of unga fai ngofia ia e te tau le alu fu ai ke variango tulo mama fu ai mai lango o le so ako ai o e pa war me te fiaru ai tala turi te tau
po le ale result to le mention le fa yang ngai o le ngai lo le wa mai yar fa mangi ngonga le fa msingonga o le unga le keisa ali atawana nei na moli mau pai mala fai la wa ya uma nga sa mario me uma fa ho ke le kuskana le ale la te e fu le wa e tau mai na me fa mai e te tau ina atu uma le lalo langi e sa fa i fu ko nga ma kau just because o ngai le advantage o ko ngai ko ki sa fa i ton a e lo e ma tau so se ngai sa fa i ko nga ala le ba tu so le ka ke ma ko an me la ho ye le na o me la ho ye le ka ke ma ko ka o o te fatu la tala ese i o le anganga fu le fufuru le loto fufuru le loto na fa ia ile o la unga ruenga ma so ia te onosi solo fua ma e tau ala lai mai fua ia i le tūlanga le ia ile ma tau porokala me ia tunu ufafu nei ua maua sou tupe le lei e totongi atuai oi au news na au mai i le Radio Samoa ai le na manu au ulu ai ua te whaasanga tau fua ma e tau mawhai e te tau pe o le mea ngare whai e HRPP o le kuu fuore isu o i le mea lai whai a whale a liri kasi la tau ia tu ulo isu le me te tau na tu uai